Saan ko akapadasan ti istorya ag ita, no dikat may papan iti anak ko. Irugik ti ag istorya, iti kagrad-graduar ti anak ko, iti 2-year course ngayon nalana. Bueno gagayam, intay denggan ti panakay drama ti surat ti pagayam nga Erling dito. Mabiit laang. Umayak man na Erling. Ay katuan sumrag kabing. Ngam ne, awan jagayam mo. Napanan na ngay nana. Rimbar mo, ada ka nung kasinarak na atao. Ay sus, nakisinarak man nga tan iti dayji alakay. Ha, lakay? Asino alakay? Ay natap na umuyo nana. Adagar aram kininalin alakay a big time. Kasla makamay-mayat jelo ka. Laklakay pa'y awan no inauna pa'y ngam da kayo dayjing agar aram kan kuana. Anya? Diyo ipalubos nana. Nagpintas jagayim ko. Lakay lang ti pagtungpalan na. Kan may sa. Addan sa pa'y asawa dadya asutor na. Anya? Iso abagbagaan nyo jagayim ko nana. Jak lakit di kayat amaylaw anin nalin itilaklakayan. Jak ipalubos nana. Paraken ka nalin. Anya da ito. Lukat ba? Ha? Sing-sing? Wen, sagot ko kan ka. Kas pagyaman ko iti panangaklon mo nitayat ko. Agyaman Milyo. Ay wanam day ta ha. Tikayat ko. Kanayon anak kasuot kan ka. Tapno, kanayon nag-amalaglagi. 1 milyon. Kan oray awan day ka asing-sing. Kanayon kang adda iti lagip ko. Numanugot ka. Agden natan ka sa gasawa. No, agden natan. Kasanang mo na nga asawang. Asikaswo kon ti may papaniti dayta. Asikaswo ti may papaniti legal separation mi. Kabayatan ti panagden nata. Basta agden natan kas agasawa. Yak amo no kasano ti panangibagak iti inak iti dayto. Mabuti na. Di ka matanagan. Siyak ti magam mo. Kuyogan kay tinam. Ta siyak ti mangibagay ti may papan kanata. Ken kastamutan na ipakadakan ken kuana. Nalin, anya ti kayat asawan da ito'y? Nanang. Saan nyo ko mga ungtan ni Nalin kabsat? Di kay agdanag ta saan ko alokwan ni Nalin. Kasano da ito yan, Nalin? Kasano no maamuan ti amam ti may papan iti da ito'y? Nanang. Siyak di makamu makisarita ken kuana kabsat. Ipakadak ko man ti panagdinami itanagyo. Saan? Agkasar kayo pa nga umuna. Sakay to agdin na. Nanang, saan na mabalin? Ha? Ape saan ang mabalin, Nalin? Basta, ilaw-lawag kunto ti amin kada kayo. Sumangpet ti amam inton bigat. Isunton ti kasarita may papaniti dayta, Nalin. Nanang, ay ayatak ni Milyo, nga oray kas ti edad na. Saan mo taparikot day takat, Nalin? Nulakit di ta single. Ngam kasado mat. Kaya't mo ti agbalin akabit? Nabayagan ang nagsinada, Nanang. Uray pa Kan may isa, asikaswan na kano ti may papan iti legal separation day ti asawa na. Kabayatan ti panagdan nami. Basta jay amam to ti kasaritam. Sumangpet inton bigat. Nga agga po iti trabaho na. Pakiasawa mo, no kayat na bakit? Biyag naman. Anya, itulok mo? Kayat na nga rod, malapdam ket den. Ay, Ipaay mo, no nyaman ti kayat ng aramida ni ti biyag na. Bagbaga ang maminsan. Ngam no natangkan ti ulo na, bye-bye amon. Imbag man ta nakalagip ka na, Lin. Kunak no nalipatan ako nagayim mo Nakidin na ka ni ti dayji alakay. Nalipatan nakmutun. Pasensya kan, friend. Seloso nga ni Milyo. No mabalin, di na kayat nga agbayagak iti papanak no kas ti arumwara. Ay, anyam tinagtungtung palam na, Lin. Dinadahil mo ti biyag mo ti dayji alakay.
Oray kas di ni Emilio akit kita ngam nasursuro ko nga inayat. Napatag itibiyag ko ti asawak, Bing. Amo ka, material abanag ti kinayat mo kan kuanan niya. Aklunak, kastay di damo. Ngam ita, ay ayatukon. Sa bagay, napintas ti biyag mo iti nana. Ngam ne, laglagi pam, adda asawa ni Tata Emilio. Kasanon, ag sinubyan da iti asawa na, di sikam ti naiwawa. Ay na friend, saan to amo pasamak ti kasta? Tamadaman ti panangas asikaso na iti legal separation da iti asawa na. Diyak amukan ka. Saan pa'y mo't analadaw ka ti amin? Mabalin mo pa'y tagbabawi, friend. Panawa mo da di alakay. Saan ada kayo ti pare ti tunggal maysa? Saanan? Nasingpot kanyak ni Emilio. Kan oray ti kakaiso na nga anak na. Nasingpot mo't kanyak. Sa anak amarigatan ang makibagay iti anak ni Emilio. Tagpada da iti ugali. Nasingpot da nga agama kanyak. Kumusta di anak mo iti sidong ni Emilio? Nasayaat mo't siguro, Nakaragragsak mo tunggal agpasyar dito'y balay. Nasaya at ano kasta? Sapay kumata, saan nga agbaliw na di Emilio iti anak ta, bakit? Malading itanak para iti anak ta. Agbasbasol iti kasjay nga aramidan na. Di mo't as-asikaswanan ni Emilio ti panagsina da iti asawa na? Kasta mo ti ibagbaganin nalin nga anak ta. Matlagaya. Awan nga rod ati rumbang nga pagladingitam. Agbalintumot lang aligal ti panagdenada. Agragsak kakiday ta, nanamay to ti biyag di anak ta iti sidong na di Emilio. Mamin ano nga ibagag adi ka agkaw-kawas iti kastanalin. Ha? Anya man ang timaditi kawas ko ay Emilio. Nagkipait. Agpapaaram ka kaday. Anya ka magtan. Apay akas na ti sasawam kanyak ngay. Agbado ka iti nalawlaw. Sana nagkikipait. Apay, balasang kaya. Emilio, daytoy nga rod mat ti pakakomportablyak akawas. Nagalas arason. Papa, apay ay alapdan nyo ninalin nga agkawas iti kakasta kat bagbagay naman. Saan mo't ababastusan na kitain? Disente mo? Ay basta, manjak ti kasta nga style ti inamrik. Agpapaubing kidain, kaslag papaaram. Pasinsyamon ni Papa Nalin. Lakay nga minan, iswakas jay. Wan, maawatak matkit di, Rick. Ngam, itala arong martikas ti ngugali na. Saan mat akas jay ididamo mi ti agdan na. Basta pasinsyamon ti amak, ha? Siya kalakuman ti makaamo ang makaaw-awat iti ugali ni Papa. Kumusta ti as-asikasum a legal separation yung iti asawa, Emilio? Jak sa itulo yan. Anya? Apay ngay? Masaduta ko na mga sikaso iti dayjay. Anya man ti pampanunutam ay Emilio. Apay akasta ka. No di nakayatan, idiritsyo mon kanyak. Tapno amok tararamidag. Di nakmabalin alukon nalin. Anya ka din day nga ipagpagam. Sika ti asawa. Awan panggap ko amang isukat ken ka. Di nakmabalin alukon ko nakmat. Mapasak amin na tigtig na itam amok ka tao. Sige. Di ka nagungan. Aramidak amin ti anyaman na kayat mo. Agtong palak iti amin na bilin mo. Basta di nakpagat atapan, Emilio. Ne, si kamit gayam anak. Apay akas ti kawas mo. Kas ka malabakbakatan una yan. Naglusyang ka. Kas titi kayat ni Emilio nga isuot ko, nanang. Dagiti nalalawa at t-shirt kan nagagaya da palda. Una yan. Pagbalinin na kamatlaw na yan abakbakatan. Nasurok la ba inti titawin mo? Kas kalagtawanan iti 40 iti kastakaws mo. Nanang. Kat kumusta ti trato ni Emilio kan ka, anak? Kan kumusta ti ipagpagnana panagsina da iti asawa na? Nalpasan? Saan pa'y nga rod, nanang? Kunamot ni Emilio nagastos ka no. Ado ka no ti pasikot-sikot na. Masadot san amang ituloy iti dayjay. Anya,
Apay ngay? Baybayan yun, anak. Okay lang mat kanya. Wala. Kasano kan ngay? Saan nyo ang mabalinti agkalay? Sano kasta? Okay lang kanyak nanang. Awan problema. Jakmat mabalin a persaan ni Milyo. Nangro na ita ta nagbaliwan to gali na. Apay ngay? Managimon ita nanang. Saanin akas adi na pakibibiyangan ti anyaman nga aramida. Kan anyaman nga isuot ko. Ultimo pa nagkatawa kat pakibiyangan na. Di na kaya tinapigsa pa nagkatawa. No kasta. Limitado matgaya man titigtignay mo iti dendana. Ay sinaamon. Total saan kayo ang nagkasar? Saan ang mabalin, nanang? Ni Milyo tinakadadaalan ti masakbayak. Isang aklo na kon. Ison tumatla ang ti pakaurnosan ti biyag ko, nanang. Naggapuan. Kinapay akas tamanen ti suot mo. Nagbago ka manen itijak kayat? Milyo, mabagbag ka lakon iti aramidam kanyak. Jak maaramid agiti kayat kong aramidan, tapakibyangan mat amin at tigtignay ko. Kahit, anya ita? Sukiran na kaon kasta gadi? Naggapuan. Ken asino di kinasaritam itay iti kalsada alalaki? Naggapuak iti balay dananang. Ken ni mani day jay. Siningir na, tadautang ko anatang kan ko ana. Garanggan dyan kakit di Hala, inkag sukat. Ken jakayat ang makikinkin na tawa kay ti sabala lalaki. Ay, nalabos kan Milyo. Istrikto anak matlaw na yan. Jakon kabaylan ti kastingar aramidam. Oh, no di mon kabaylan, di pumanaw kan. Anya, kalpasan ti panang dadaal mo iti amin-amin ko. Kasta lang ti bagam, awanan kay ti bain. Munauma kan, pumanaw kan. Jakayat ti ado alabid. Di sige, pumanawag. Pumanawag, tapapapanawan nakmatan. Oy, Nalin. Talaga ka di asin amon da di Emilio? Sana niya. Jakmat may turod Napatagan ni Emilio kanya. Nga uray kasya ti ugali na. Apay nga rod pinanawam. Kun kunaklaan ti kasyay. Nagin papanawaklaan. Taurayik nga umay naksukunin dito balay. Ngamnay, makalawas ang tinapalabas. Di nakapaymot lang may sinukon. Apay ngay? Wan nga ron. Masurunak mo't kinkwana. Jakmat lang maurayan nga umay mangsukon kanyak. Amok ngay ayatin nakday jay. Nupod no ngay ayatin na ka. Apay adi nakapayla umay alaan, Tinasaya at agawid aklangan, Bing. Sobliak ti asawa. Lapit lang, umayan. Ada akon, Rick. Ni Papam, ada ka di? Sumra ka, Nalin. Kunat mo magsina kayon ka ni Papa. Jak gayam kabailan amay sina iti amam. Urayak mo may naksukunan. Ngam jak mat mauray. Iso anagawid akon Kwa, ada ni Papa iti silid na. Ket, ada kaduwa na. Asino? Sabali man rin nga asawa na. Insangpet nang naidya babae. Sumagmamano lang aldaw, ti kaawan ni Nalin nga anak ko iti balay ni Emilio, nang isang peten iti sabali a babae, Mr. Lonely. Sigon iti anak ko, narikat na kanungaklunen. Ta adayo abakbaket, ti nangisukatan na kenkwana. Di na kanon kayat, ti kas kaninalin nga ubing, tamarigatan kano amakibagay. Nasakit, ariknaan ti anak ko dayta, Mr. Lonely. Uray siyak nga inana, nasaktanak man.
Tinak isalaysay, kat may papan iti kapadasan ti anak mi. Apanaganan taylaangan iti Frank. Isuda iti asawa na ti pakaisentruan ti inak istoryaan. Wano gagayem, intay denggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayong patulod ti pagayang tayo alolik. Frank, anak, mapan ka kano ije balay da karpyo. In katarimaan ng Jeref da. Nanang, Frank. di yung disturbo ni Manong iti silid. Apay, anyat kukun na ya. Adda ka sarsarita na iti cellphone. Asino? Ti textmate na ti girlfriend na. Manan. Amangan no maasawaan iti babiit ni Manong nanang. Anya? Di na pala nakit-kita asawaan nan? Nakita nan iti naminsan. Kat madlaw nga inlablaonay ni Manong. Anya? No kayat nan ti mga asawa, ti ibay anyo. Lumakay mo ten? Kityam amo na pa'y kumamati nubya na kada kami akan ni tatangyaw. Tapno makita may mang. Uy, basta urahin nyo lang nanang. Madanon to dayta. Apay Frank, puno aya jay ibagbaga ni nanang mo kanyak. Nga anya tatang. Adda ka nun lobiam. Ket asawa mo niti mabiit. Wen tatang, ngam sakbay na. Yam amok to pa'y kada kayo tinubyak. Taga-anungay. Taga Pangasinan tatang. Di so anyat nagsaritaan nyo, di kasar kayo nga rodan. Wala, ngam saan da pala nga agam amo na agkasardan? No anya te kayat jay anak mo, palugudam. Madlaw akayat nan ti mga sawa. Makasasawa siguro na. Yawid na ka no, diti balay, kayam amo na kadata. Ada nagsardeng nga tricycle iti batog, lakay. Tay anak tadaytan, kakuyog na siguro, ti ibagbaga na anobya na. Kathy, iso dadag iti dadakkel ko. Iso mo ti kakaiso na akabsat ko, niri mo. Agmay na agtata, nana. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Iso ti bagbagak anobyak akayat kon nga asawaan, nanang, tatang. Nagamamot gayam, ti babayan lobyam, napintas pa'y. Wan na rod, langana tinasingpot. Agyaman at nana, tata. Pati ti panagis-isim na. Matiptipad. Tulagan tayo ti kasarmi, nanang. Tatang, dumanon tayo kuman. Ay, kituan sige. Pagsasaritaan tayong arudan, ti may papanit ti kalay sayaw. Lakay, baka Domingon tinapalabas, kalpasan ti kasarda Frank. Wan bakit? Sapay la ko ma, maadaan ta adagos iti apo ko. Ayok pa kinti na lakay. Nene. Kurso natam siguro na yung alfa. Iso ka na yung sige balitan. Lakay, agap-apan sa mo dagiti agasawa. Ado lang amin. Ngala, bye-bye amlatan apakit. Apalaang ti agasawa na ita. Di ka makibibiyang. Tinubak ka, di. Di mo karamutan, Tapnawan tag kurso natakan ka. Ayok ka kita babaero. Ano ka, kadi? Amo mati klase ti trabaho. Ada yung pare-per ni Manang Alpha. Iso ana pa anak iji balayda. Awanan ka kititibain. Feeling balo ka ngamin. Huston! Apay, anya dya impulog di anak ko kanyak, Frank? Dayjay? Awan dayjay, nanang. Atap na lang dayjay. Ngem awan kinapudno na. Sa anak ko mga umay ditoy, nga bimawag jay anak ko. Nanang. Agi pulpulong. Di mo apapaan jay anak ko, Amumat akakaiso na nga anak ni Kathy.
Di mo padpadasan alukwan ni Kathy. Tadilikado ka kadagiti kakasinsin na. Ha? Tapno amom. Labas-pasok dagiti kakasinsin na iti pagbaludan. Kabaalanda ka nga itugawan iti pagbaludan. Nuluklukwam jay anak ko. Kitaan nyo mo't adya anak yo abalayan. Ang mga nuluklukon na mo't jay anak ko. Ha? Da kayo ti adda iti denada. Bantayan nyo ida. Di ko makonsinsyon ti madi nga aramid jay anak yo abalayan. Saan mo ta, abalayan? No, anda makitak amading aramidan jay anak may. Tubngarek, saan may nga ugali ti mangkonsinti iti dakas nga aramid? No, agipulong kay maminsan jay anak ko. Nasaysaya at laayawid kon ijay lugar may, abalayan. Ha? Apay na agabrod ka, Frank. Nagbasit ti matmat gadam iti pa nagre-prepare mo iti kumkumporme. Awan pailat anak ta, ngum agrigligatan. Saan tamat nga agrigrigat Uray kaskasano. Di tayo mat lumanglangan amangan iti may sangal daw. Sa anak akong tento. Agabrod ka langan. Tapno guminawa ti biyag ta. Kan tapno makabalaytan. Tadyak kayatan ti makikabkabbalay kadagiti bakis adadakkel mo. Di mo kumamot pagsawan iti kastadananang kantatang. Masuro na karod. Diyak kayat ti mabibiyangan. Man nakibiyang da. Nagalas ti aramid da. Kati. Hey, apay, Frank. Ayan di asawam. Kami si kamutin ti aglablaba. Nasakit ka no ti tiyan na, nanang. Manan. Ay, pambaritis samot di asawam anak ko. Diyak lang pagaro pakas di ti ugali na. Nagsadot lang arudong nagtrabaho. Nakatangtang sipay. Pasensyaan nyo la kumahan, nanang. Apay ngay tultulok mo nga andoran na ka, Frank. Agram ano ipalpalubos mo akas ka. Masyanak lang amin kinkuha na, nanang. Kaasyam ba tabagay manakaw. Sika lang arudin ti mangmanggad. Sika pa ti para laba iti kawusyaw. Nan, siya kung ti mangituloy iti dayta. Saanin, nanang? Siya kon. Ay, na siya kon. Anya man ang ipulpulong mo iti bistrad nga inam ayang. Na. Ne, awan mo ta. Ay. Saan nga gipulpulong ta anak ko, Katay? Man nakibiyang ka ngamin abakat. Anyat bigyan mo ayan ni Frank ti paglabaw. Ay, nagpastos ka na manugang. Kunamla na sino ka na gamay di damo. Ang apaw, Jacqueline Pagarop. Kabaliktad mo't gayam ti ugalan. Awan bigyan mo abakat. Nanang, panawan na kaming kinikati dito eh. Uy no. Kati, gusto ko man, pangasim. Asino ti sakit mo? Siyak nga asawam, wano day ta nga inam. Kati. Ala, umaykan. Mapantan iti silid. Raymond, adda ka di aramidam? Awan manang Kati. Kapay ka di? Ako masahin naman. Nagsakit ti bukod ko. Ha? Alan, umay ka, tayo silad ti pang masahyam kanya. Ay, kwa. Adapay gayam aramidag. Nalipatak mo ten. Inak gayam iwayway di baka. Nakadkadlaw nanang. Kursunada nak ni manang Kati. Jaklay ikan iti importansya. Uy, husto ti aramidam anak ko. Talaga anagalas ti aramid na. Nagpuskol ka ti rupa na Kas jekit inter aramida na. Ay, Jacqueline Pagaraw. Apayakas dyan na babae nanang. Iso tinay kamkamang. Ngam kaslay suket din ti Reyna iti dati apalay. Un nga raud. Ngimot ngamin manong mo. Nagganot ang asawa. Ang uray di dapay nagamam mo. Anya nga ita. Rimwar, tipod nung nga ugali, tinaasawa na, nagalas. Suminatan iti pagtaangan, Frank. Pag naadantangay, Kati, kat awan mat urnong ko. No di ka mat lang amin agabrudan. Awan pa'y mat maaramat a kwarta. Agurnong ak pa'y tigastusak nga agabrud Ganon tungarod suminatangay. Nagalas ti ugali ti pamilyang, man nakibiyang da. Basit la pa nagano sen. Hay, manjakon, agawid aklangan iti lugar mi. Jak kayatan ti kasto ak klase ti panagbiag. Anya? No kayat mo, sumurot ka kanya. Ngam no pilyam ti pamilyam, agbatikan. Amangan no kakaasi kalaang iti pamayan na iti lugar da anak ko. Amangan no at adalang anderan na ka. San mat siguro, nanang? Bye-bye no kayat nanti agawid.
di ka sumuraw. Sinaamkit din. Parigatan na kamutlangan. Saan ananang? Ay ayatek unay ti asawak. Naklon kon tikas di nga ugali na. Kat, sumurot kang rot kan kwa na, iti panagawid na. Huwananan. Agnaid kami ni Jebalayda. Saan dan nagsubli, nana? Saan siguron Inaladamot amin na nagargarat na. Ay, kaasimot di anak ko. Sigurado ang maparigat manan iti sidong day di ababay. Itultulok mo't ngamin ni Manong. Ay, naulawan ni Manong mo. Inulaw day di ababay. Wan nga raw. Pasurot latan iti anyaman ngay baga day di. Talaga? Madlaw nga gayat launay ka ni Manang Kati. Papanam Kati, nakasukat ka mat? Inak agaplay iti trabaho. Tawan mat gadam. Saan nga umdas ti mat gadam? Kurang nga adayo. Kati. Marabyanak nga gawid. Wala saan, amangan nubigat ton asumang patak. Ay, Rabin. Di ka pala mapanagid dalolek. Ay, kumusta nga tadya anak ta? Naragsak mo't lang ata, iti sidong ting rata nga asawa na. Naragsak Tay ayating nalakit nga raw. Maasya na kidya anak ta. Naturturay mo't ngamin nga adayo di asawa ng iso. Ay, kaasimot ni Frank. Ha, Frank, adda ka? Apay nagmaymaysa ka? Naimbag mata nakapasyar ka, anak ko. Maala, sumurag ka. Umay ka. Nanang. Apa yan? Agsangit ka mat. Ni Kati, nanang. Pinanawan na kun. Ha? Insukat na kun itibak ng alakay. Anya? Insukat na kun ting inungutak nga asawa, nanang. Insukat na kun. Anak latya anak ako nada, Mr. Lonely. Siyak kat adda anak ladingit, iti pan nakapasakit di anak ko. Ngam di kam nagsardeng, arang papatidker iti anak ko, Mr. Lonely. Kat mabayan ti asit Diyos, nailiwliwag na matlaeng tinapalabas. Ita naragsak manen ti anak